जतनो हामबाय ते जबानि सिबाय जोंतिनि ससियेल मीडिया बा प्रेस नि बिसिंतै लोकरनि बसकागो मा फाइमेनि कारण निखा मतिहाय थांनाय एडिसि इलेक्शन जरा जतनो टीपीएफ नि खरांनो यासागै टीपीएफ नि खरांनो बरम रबै ते टीपीएफ नि जे प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग नो तिप्रासा दफा जतो यासाक मनि बागै पहिला जबानि सेलुटिया फार जतो तिप्रासा सिनि हाति दफानो हामजानाय लोक संगा नाथाय तिनि संतमानि बागै हामबाय माया फारन खांखांके अरक खुरसावानि थांगानि नांगो थांनाय एडिसि इलेक्शनो जों जतनो टीपीएफ नि प्रोजेक्ट 1 इयर्स सिं सकां जे साखलाय जाक दंमोनि जे बुबाग्रा प्रदीप किशोर माणिक बहादुर नो एडिसि नि सीएम खान्यानि बागै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायखा मोपेन खायखा तै आंदोलन खायखा कोर्ट केस खायखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जत लोकरो खातन खाजा खलायगै अखरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हायख्लायगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया दंमोनि केबो गसे मैया दंमोनि केबा जतनि कैसा टीपीएफ नि खरांवै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल पाल खलायगै साकथालायगै जतनो कसा खफर होनाय दिया खलायगै एडिसि इलेक्शनो पार्टिसिपेट खलायनायखा तै अ सबा कप्लाइ बंखा हायख्लायगै तिनि जोंनोखा टीपीएफ नि खरां ते टीपीएफ नि प्लानिंग ते प्रोजेक्ट बो सक्सेस आमने बागै तिप्रासा जत लोको हातै दफानो हामजागनाय ते टीपीएफ नि जबानो खरां यासागै तिनि एडिसि दखल खाइमान मानि जे जागाव लकडाउन निबो मुंतै पेंडेमिक निबो मुंतै जिके रावनो आसौ रगै 6 मानि आफ्टर 6 मंथ खलायगै एडिसिनो नायखल फांकरै के तंमानि न तिनि आ जागाव जों नक फां संगै मानखा या बार जागाव कैसे सानानि कक्लाय मानि खमति हाय जे आ जागाव सिनि बरक रगनि वन शॉप बुं तंमानि ते टीपीएफ नि बना हार बुं तंमानि आ जागाव रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रदुत किशोरनो आ जागाव आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खायमानि केबा जों तिनि नुखा सबा कप्लाइंग मानि परे आ जागाव जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खायमानि आ प्रोजेक्ट बा ते बरक रगनि लोक रगनि वन शॉप मुं आबो कैसा बखाव थंजाक मानि हाय जों नुगै थांखा हायफाना गक्रै जों नायमानि साक बायथां सातक जागनाय बा साक बायथां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमानि रॉयल साइन प्रदुत किशोर माणिक बहादुर हनै इनका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो सारा तिप्रासा रगु जतनो आबनो सपोर्ट खायगि वोट लायबिका पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फायका जे आ जागाव बुबाग्रा प्रदुत किशोर आरो जागाव थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदुत किशोर तिनि आ सीएम नि लोकरा वानसको जे वोट मानि आ जागाव बो आसगै मानलिया तमानि बादै आसगै मानलिया आबनि गोबां तंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वानसगै मानो बाक्सा बरक वानसगै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया अंगै मानो फियाबा तिनि टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस मानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिकेरावनो आसरय तमनि सिनि बरक और आसकनि नांग माने आ प्लानिंग सक्सेस तमनि बागै जतनो पाइपलाइन हामबाय फियाबा आरो जगा खा खामा माया फरमानि इनकामति हाय तानि बागै खा खामा माया फर खांखांखांकै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमनो पुइदो खलायगिनो जतनो बुद रखा प्रदुत किशोर सीएम जानाय हनै फियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदुत किशोर बो सीएम उंगै मालिया तानि बागै उंगै मालिया अ कारण जों सामाया बनो गाहामके साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो कायसा सोंदो फियाबा जोंगर निगो कक साजनाय तमनि काहाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदुत किशोर जों सीएम तो बनाय ते प्रदुत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो भोट बासामानि तेइबो इलेक्शन पाइबिमानि परिबो बन जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बाय तमनि आ कमिटमेंट बो बनारक मनिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायखा कियाबा संगारा नोखा स्राय स्राय खायगै लोकरगनो जे इमां फुनुकबानि आ इमांनो बो मुथां खलायमालिया ए लोकरग बनो जे पुइतो खलायगै बरो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लोकरगनो रगै मानलिया एका और जगाते कैसे साना निकलायगो गोबांमा बर जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शन जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लोकरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदुत किशोर माणिक बहादुर न या फांनि सिमी कांग्रेस ओखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागाव लगे रगुई बेबाग जागाव फान रगुई बेबाग जागाव बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फान मानि बिसिंगो इलेक्शन फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani abo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yagar kha te commitment no bo belai ken thungkha a jaga wasang election ni bisingo trai ke nukjangmani hisam muito khlaimano TPF bubagra product kisurno siam sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 te high court of bono siam khaya ni bagai sing high court case khai election ba sakha bono siam sarwani bagai te election part of sing bahai TPF ni mo kisu leadership rohonai council boni loge wo honai sing rekha keba boni support TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president padal konda sagu okokya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na keren borok jotono saiman jara one shot na ringya borok hoitu ba tini bubusia borok kabangma comment khaiman kintu ba kubui kok khangke sengoro srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurungmani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai khlai abni bagine seng election joratei bono je seng commitment mani lukuno je bukha kathang khai ki samani imang kathang khai ki samani o kokno naraknani bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng naraka election seng TPL 4 bono support khaika kya ba boni je politics thung mo seng srai ke nuka TPF no bo balai ke na lukuni beskango boni thung mani musang ya thung sura TPF sini ya TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia belai ke na khawa seleng ma singsa belai ke na nai thogya singsa amati haibuni samu miksa bahai khang ke TPF je to product ki sumno si tipra mo thani chairman product ki sumno si sing support khai si election thangai tong khang ke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaika a jaga belai ke na lukurok jotone lasina singsang jaka te khariok ma singsa bu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khangke bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khainani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization sing ora objection khaimani nukya TPF jeto tipra mothano si support khai ba sang khangke ora tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner khaimano objection khaika number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khangke a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment domani pore agreement khaimani pore bu tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia artei bu bo sakhare bonatei bu phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok sapano tini boni challenge o sing TPF ro puito khlaya je bo challenge khaya sing no subai tong hiwan sogui sing TPF ro kha kosong bai khlai sing ara contest khlaika bo kok rojak tongmani a jaga wo TPF no subanai kya ba sing no kha TPF no subana ni thangai bo artei bu challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sageng tongo buagra no support khai ni otoso TPF no ke bo challenge khai ar TPF ni no jotono fail khai bacha ega aron sing no go bo belai ke ni discrimination khai kha ti prasa do phano thamsa khai ni bu mungtei bo thamsa ring kha kaham ko piaba jeta TPF bono support khai bani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamja mung ba ti ama ta bono mulain khai malia bono bo kha bai ya sakini malia ke bo chaka wo thamsa ni halok no boarding kha ega tesing ke srai ke saiman khaje je commitment boromani TPF bai je bo kok khamani abo kok kaisa pan bo nar zakliya abni bagai te bo bani kok khaja paki tongani election paiwe ge government form khai pro 2 nominated person TPF no tlang nai te TPF ni chairman sanam nai o kok ro bani tongmani abni bagai sing election jara pe nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni banner pani picture ta thepadi obro blai kene wana masingsa picture use family pojunto bo objection rakha te kabang ma saga bo commitment break khlaigoi boni spokesperson bising ti saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal sungmai tongo patal no tei kabang ma politics ni basono bo use khlaika piaba
practical bo bahake bo padal no bo discrimination kai ka ba bahake bo politics games thangka abo jotono ang simasai lukurok jetono ka hamke sai mani tini TPF 7 years do phani ba saba khai tongani supreme court tin ta case file khai tongani NRC case CA ni case passport amendment act ni against the case Tripura high court bo Bishopji Debormani case te bubagrana CM sarnani hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khai hanai case Bishopji Debormani bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai dihanai case amsa case khaimani uklogo jeng nukha borok rogni jotoni sentiment na jotoni khao na TPF ni thani ho kaisa borom ni puito tei kha borom tongmani bagai na TPF ni kokno yasagai jotona bubagrana CM sarnani bangai borok TPF ni khorang mo yasakha kya ba sengoro nogo almost like 7 years TPF do phani bagai soba khai tung phani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa zora roi maya soba go basai maya phana TPF ni soba no nago tong tu ti phana joto khabai surigi tongo subagai tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka asal ni sini tang TPF do phani joto lukuni borok rok bai terus like TPF di against of sarai kebang maseng asai mani nukha nika asa gawon serai ki nuk jaga product kisan mani ke bahadur tini Tripura moth hani chairman ning mani pore tei bo full political kilo phai mani pore TPF ni against of Tripura hani lukuro kok sarai kebang ma basakha tani bagai abo lukur miroko jaga kisin आपने बागे TPF 7 years जे कुनो पार्टी सुबाई में अपन मोरल सपोर्ट खाई बखाबाई जे ओनार खाई तो मनी ओ ओनार अपनो तिनी जोतो न जों नोखा आबरो बेबाग ने TPF नि सोबानी जोतो फासिंगो न केबें मं ते नासले मं ते कॉक्सिट सामं गोबां मा लुकुरो न बिसिंगो आसाइमानि नोखा इनका आजागानो जों नो गस्राय स्राय खालायगै TPF 7 years जे स्मूथ खालायगै जे सामं खाय तो मनी आजागागो केबें मं ते जोंजालनि सामं फाइसो फाइका तिनी Tripura मोथा आसाइमानि उलो Tripura motha politically declare khaimani ulo enka a jaga no srai srai nge Tripura motha ni chairman production maniko bo je samung khaimani TPF ni gobang ma samung bosang khapsal thangganai samungo jeng tebo phan ungthong tebo sini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai tebo ni onar bo haine sthai tong thong tebo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa thangnai sing je project khaimani je jeng dofa ni thani go kok phangro mani khuk phangro mani abo bebak na tabo TPF ni bakha thongma haine Tripura sani jotoni lukuni boskango tini jeng khak khamjak ba khak somjak nuka bai king khang ke bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini CM ni jaga go thangni malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bai ke obate haiklai lukuni bakhano bo sbai mankha thik obate kene TPF bai kabang ma koktoma go no bo sbai mani bagai nya jeng tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi jeng officially declare khlai TPF ti Tripura mothani halok tini ni simi geri kha srai abni bagai je proseng election jaratei bono jeng CM saronani commitment rojak ni bagai jeng bono election jaratei bebak jagana boni halok narkha bo jengno jesek phane deprive khaifane je jengno discrimination khaifane jengno jesek phane bo hamya jengno policy khaigi thong phane jeng bono blai ke bukha dorjo sojok lagi jeng narkha tei bono jeng support khaigi apply khai rokha কিন্তু जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखनाय गोबां मा दं क्या TPF ओ जागा बासागै जों जिनि सामुंनो सिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनानि बागै जेसेफानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangjakha tei गोबां मा जागाव जों सिनि थाइगो जों खाव बुसु हार जाखा हाइफेनो जों गाबोन सिनि सबानो जों तेवाइसा इफिलि गोथां खे लांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics so जों involved maya first sini political focuso abri bagine sing tini sing central libabe central executive committee body asogui sijanto najaka buskangni salo tini ni simi TPF ti Tripura mothani kuno halok grei abri bagai kebo public confuse tangthang TPF rokjotono jara hati to phono hamjagoi TPF no soba go sobai tunai rok TPF ni soba khai tunai singkra go mirokro saklai jaga tini joratui sing kaham ti srai klaigi saimankha je sing product bubagrano sing support khaimani bo belai khene sini lama deramani klai khahnai sing wansogui man tani khangke TPF ni bukhano bo nosto khaika number 1 Tripura sani bukhano nosto khaika number 2 number 3 TPF jebono puito samani a puito tei dubara boni or ifil khaimawani o lamano bo gothabi paikha awri bagai sing tini kha khamani bisinti phane berake kha tong pheni bisinti phane kha kosomni bisinti phane tini sing obno ma saklaika buskango
tipra mothani chairman product kisur bai PK TPF ni kuno halok tonglak te tonglia obono srai srai nai tani khangke bo tabusini buskango bo khoroksa tipra mothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo sungo sengbai polisoi romalia sengbai bo samung tangmalia sengbono bubagra hi wan sogusi bono asu jrate ti seto mani kia ba sengbo seng o election noka boni bubagra ni boni tongmung te samung grikha abni bagainya seng bono tipra motha chairman hisabe ne kaham ke seng sinigenya kha te tipra motha chairman hisabe ne sini bakhawa kan kha abni bagainya tipra motha bai sini kuno samporko kri te tipra motha chairman hisabe gi bo bai sini kuno samporko kri kha abana lukurong srai srai ke sini seng saklai abni bagainya jotono hambai te sobani sibai baskangni salo TPF ni je samung kabang ma butang seng kebeng jaka tini bo case pai leya ko seng case thangmai ma tongkho sini bo seng kabang ma kuto kabang ma samung pending sini belai ke jeb man bising tegyo seng tini raba rais janai wa tang ni phali janai seng sak income khai kolom ti sokoroi seng tobui phaisa samani bisingo mosom sak khati gei je supreme court tinta case khai tomani high court sata case ni duita pai ta duita pending tomani a case rokte salbrung notice khai tomani abor proseng mukabela khane ni bagai seng belai ke hard work nangnai kho te kabang man sini financial ni sacrifice nangnai kho aborong na seng tuidel thangani bagai tabo belai ki sini kotor ma samung baskango tongkho abni bagai o hatei to kono hamjanai lukurang thani go amno srai srai sagu hatei to kono hamjanai lukurang tini praman rokha je srangbare ne TPF srai srai ke saja election sakang saja TPF ni sobano continue tulangna ni musu khangke TPF ni sobano ni tumong na support khai tong khangke TPF pasta jaga wo candidate doi tong ar jaga wo ni budr nai nai seng je saklai mani a jaga wo tipra hani tipra sarok sakir kha TPF ni sobano ni rok yasak banai kiri TPF ni sobano support khai manai kiri pasta jaga wo seng jaga ni bisin tinu khade TPF ni sobano ni rok nang jagya abna wan su koine bus kang ni samung batang na seng romnai abne bagai tipra sa lukurok joton thani go o pok na seng kilar sag TPF ni soba do phani soba busuk bahai ke bo zorago tangnai tipra sani nirok ni yasak man mung te nirok ni one shot mung nirok ni asajak mung no naharenya bus kang ni yapri sejak nai abne bagai ne joto luku nirok ni one shot ma kabang ma ngri manung kiaba TPF ni samung batang no every step ne seng kilar sagai changai dongo bus kang ni salo TPF politically bahai ke seng challenge kane movement kane abo bus kang ni salo saklai jatai te TPF je project na je strategy planning khai ADC wo je tu sini borok CM mangnai aja go seng buba grana rohonai o project strategy planning success ka next strategy planning seng next step seng hatinai kintu ke bono project khaiya ke bono nahariya ke bono blind faith and love khaiya TPF mokol phia boi tabuk samung tangnai mokol phia boi ni himnai abni bagai dubara te waisa TPF yapri kasle gei boni saksa sakbai thang basagai to mani phanno khibiyagai sakbai thang basagai samu khai thangani tongkhani go bahai khainani na asamno na sung pustango khai thangnai abni bagai joto TPF khainai support khainai TPF ni bangai morali te spiritually je suri tongnai rogno saklai jagu TPF by o election o tiprasani halokno sung strai strai kenuka TPF ni sobano sajak nai gri khana hi angon sogo TPF ni sobano continue tongthang ne ang one shot ne ang khakai maya abni bagai rob nukja khaje TPF ni sobano sakir nai variety sini tiprasa dofani haloko sung gri nukja kha bai bo haloko tiprasano sung kabang nukja khang ki jediki nogar phaidu sarkar phaita thongu kisa sung sarkani phaida ma to thongu ajagan sini borok tiprasa how khlai thang arani wa sung busuk jara tei dofani samung khaitani wa subai thangani nang abosana sung woi thang abno nasigine buskani strategy planning khaipi jago kiaba moi tonarbi TPF je strategy planning na har abo success ngai yogya success ngai next strategy planning TPF khut nana abri bagai joto dofa te joto luku TPF joto non srai srai ke saga sini samung batang no sung te waisa sini jaga wo sung basagai naithok lagi je sini naharma tik lagi sini lamana sung himkinai arkebu bai kobol gthungkheya arkebu bai gadalya arkebu bai thungjagya arkebu bai phem lukjagya abne bagai soi soi hat ei dokona hamjane genuine je TPF khaitung nai rogno nirok ni thani bang kha khama te bani sibai maya par nirok tini jora dei nirok asa khap puito tongoi TPF ni president ni upor nirok ni faith te lab tongani bai nirok je sini sobani batango bebak jaga wo jora rogoi subai tongani bagai sakbai thang basai soba khai kaplai khai tabo ADC go je jaga wo sini jikerang no nori sini
borok asokma nang human jaga wo sing sini borok no tubui phaisaka jehetu sini lokuni naimani mote ninglia sini naimani ngia phana sini borok tini oron asokmani bagi sini kaisa step jeng arnega kaham khlaigine success mani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka dikamo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapos nei bkhawo thungmani jeng nukjaka kabangma bono analysis khaine kiaba borok dokani bkha je naimani apoitono bo sabaikha amne bangai bus kango amati hai jeng wrong project kai khaiya TPF ningai amne bangai ne TPF in Tiprani halok full stop khaijaka TPF Tiprani halok tei bus kango politically movement ba politically challenge jeng halok narglia hani tini sidanto najaka jotono hambai tichomani siba